Holota Maredehita sen nomor 274. Nasa dolma ikumate ikumago sibuki. Nama wolu ikumate asa tudengkan musa. Lagi kodo gabe pake jalai kodo malake. Asa sugo bakiti tuhasa ngapun nai. Di bagasan guardi di bata ama dohot guarnya anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia amin argado di bata ama namin na di benua bijang nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di sana jala di pangulu ho di ban asa dapotan hati goran dohot tanguluak kan asi maroham dihan saya jari jal apuli mahami asa unang madili hami ala nung bijuho dengan namion patugu mahaporseon nami jala pabenget ma rohanami makirim di hanguluan sugu asa unang mga dungi hami somut sepiliman nienet sian surat ni si Job adong doposo adong dadena adong duli-duli manang anak boro adong nang marumah tangga adong nang sikop yanakon na marpahoptu ala itong adong si Saryonon jala adong do na tua-tua marujung ngolu titir maranak titir marboru marpahop anak marpahop buru jala sahab tu na marnini marno alay molo dia dak bata molo posore bara mate didok may mate mapangkol jala bolo na marumah tangga ibana molo ama do na mabelu didok may na mati pululu molo ina do na mading didok markatatare alay molo sanga di bana marpahupus yan anak marpahupus yan boro alay adok si Sarihonon na didok may nasarima tua molo naksikop di bana maranak marboru marpahupus yan anak marpahupus yan boro satu na marinini marnono didok may saruma tua senari sahama padohanon disurat di Job ikon jolo sanga sarimatua ho asa suruhomu tanoman radi hamuna manami do inanami lumubi di nang guru mandalu takas dora di rajumi hamu parngulumuna lumubi di loh amat tau ya do ramar sahi amat tau dan adong harapan guru hamuna nek pemanggu ale to hatano madoki nak kamu sekap kudo dak pikiramu pikirak kudo dan dalammu dalak kudo ale sonari makatai masih Job di Job 5 ayat 26a ikon jolo sanga sari matua ho asa suruh mutaloma nak kita mamerek sen jujur mulu opa anak opa boru dua na marhasuhotan anak dua nai dan marhasuhotan opa boru
anon ditik makuling musik mangedehon ede nomor 335 Holia kami tik itu hamu melayat sama pas alai unang anong kamu nama jama pada asano yang dia memperkibo bama ede angon-angon ede nomor 335 boleh kali mati itu kamu keluarga melayat ulah kamu mah sonari Jadi satoki jamang paite melayat nyon. Kabur lah. Dia mesti pamangun saja bari. Maredeta sian nomor 335 ayat 1. Luasau asalau tu Yesusku tunada. Pada botol di mataku. Asa di lambung na au, asa di lambung na au. Ia portibion ruraha susah adoon jala inganan persatokin ay swadong nahok dison alay na mardala duhita mangyahi inganan hasunangan nahot rodi sa leleng nileleng na pinaradi ni dibatadiak na porsia di anak nga Jesus Kristus tuhatay alani daruhonot tama bakeri dongatan nata hahulong yung tudian inganan paradianan persatokinani asa disi diramot itu hanta orbuk di bakena paimaro ari parpudi marningot hata ni tuhata namadok
Sai jagaw ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot. Olak niyon rodi saliling nililing na. Amin. Tutup kamu batang maridehitan nomor 100. Siap 25. Bangsa terus na. Yesus anaknya. Aman permusik. Bunga bebang. Marende ta. Marende ita. Sonang mamudu, mona berduai, namaralian sian nauni. Sonang mamudu, sonang berduai, namaralian sian nauni. Jadi ulang dia termaun. Jalan oh tersebut. Nani olamu dehanang aon jalan namangi Iya si Helman Raja Bugukon. Siatano do parmula ni daging na mulak may gamitano. Alay Tuhan de bata na manopaybana. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon ibana siya dosa.
Doto di perbadian nama jau ibana Tuhan oluan nasora sudah. Ima mangaramoti orbuk ni bakena. Pai maro ari parpudi. Amen. Ay natuat matuhanisan banua gijang mardongan surak-surak. Marsuara marraja ni suruh-suruan. Tarbegi masarune di bata. Dungi hehe majumolo akan amate di bagasan Kristus. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan di bata aman amin na di benogijang. Kodo di bata na punahami rodi sudingulu nami. Saya lehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tanganmu matod di doh daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Saya lihat terdemi manugu-nugu hami. Asa diramoti hami molo hubulu sami rura nilingkoman ni hamati ani. Asi maroham. Saya pamasuk mahami sugut tuha sonangan nasun denggani. Amin. Kuliah kami pertikian tuhamuna keluarga mabantano. Mardongan hatani di bata. Persirangan itu saya selama maaf pun itu maaf pun asalan itu harus kembali Loreto. Abet. Udah lagi. Maren Behita yang nomor 200 kg. Hero Musepa mata konsiat tanoma. Pangulu pahelo itu aku. Atau rap mahita madok di tangyang atau patay. Alea manami na di nagagijang sa ito na baliw babaru. Sa ito maharadom. Sa isaw tumago manirohang di banutomon. Kaya maghami sa saryono malusi abari. Sa isa malusa nami, sa panasa nami. Ginusa rin ang magdusa sa kami. Unang kami tugyong pangungsunan. Bago mahami sa pangawin. Ayaw na panaradaw. Doro talugon. Gloria sa napon sa liling didelingna. Amen. Asin ni rohan ito hatan Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan sa tiya siyang debata ama. Dohot pasaoran ito di parbadiyema na magdungan ita sa lut na. Amen. Marenditan siya nomor 200 sa pulisya. Ise do ale-ale. Anggi do todong nawar tolong rohai. Ale-ale do kali do sudah. Rihita saat dunia ini, lalu musena sida di kali kompang. Amen.
Thank you. Toson. Oh. Ay, magkano siya napukan, sumagkan na masibay ito ka. Alaman ng Mr. Rubiano.